ngasi ayuk phongkiba tongan manipuri si phongsing amasung thokiba thawdo wathoksingi maruoibi I pausing khongasaraga manipur top channel gi maikedi gi myamna thamjigi ahanbada omicron maram oiraga manipur yauna state manga gi mikhal yaithoklabi yai India da COVID-19 Omicron variant leptana sandorakpa sidagi ngakthoknabagi dama ikui dana pangthoknaba sem sariba state manga gi assembly mikhal tha khara yaithoklabi yai haina source amana hari Omicron variant maram oiraga Uttar Pradesh ki Allahabad High Court na Election Commission of India amasung Prime Minister Narendra Modi da UP gi mikhal tha ama natragana ani yaitho o haina khangan khiba dugi makha tarakpada Election Commission na state manga gi mikhal asi yaitho naba phireb asi laurakadra haibigi thajaba lei haina su source aduna makha tari Pao aduna hai Election Commission of India gi maikedi Manipur, Uttar Pradesh, Punjab, Goa amasung Uttarakhand gi assembly mikhal asi tam loidringaira pangthoknaba sem saribani Goa Assembly gi tamasi English nganiga kunganithoi gi March tang taraga manga da loirabani Manipur Assembly gi tamasi na March tang taraga mapanda amasum Uttar Pradesh Assembly gi matamasina May tang taraga mari da loirabani leba asida Omicron gi case hengalakpaga loinana Election Commission na ngasi Union Health Secretary ga wa khanabaga loinana mikhal pangthokadabi state singa sida hauzik vaccine kapthoklaba masing amasum laisat asina sokaliba migi sangamadi laisat asi laksinana bo hotnariba thabak singi akupa marol piraknaba khangan kaidi ECI na state singa sida COVID ki protocol yamna kana ngakna sanaba su khangali marak sida lakadoriba mikhal asiga mari lainana Uttar Pradesh ki sem saribasi yengsinana bagidama ECI gi timna hayeng UP da satkani ECI gi official singa sina state asigi official sing paramilitary gi makok singa amasum state security gi makok thongba singa unaduna wa khanagani haidi panbayabadi haukiba irai numita Allahabad High Court na Election Commission of India da UP gi mikhal asi yaithoknaba khangan khibaga loinana Prime Minister Narendra Modi da mikhal gi rally tawba amasum atai mi punbagi thoram sing tahondanaba taksin khibani Allahabad High Court ki Justice Shekhar Yadav na haiki kariguma mikhal gi rally singasi leptrabadi second wave ta thengna khiba khudong thiba adudagi hena sathiba phal phangani loina thawai lairabadi khudimak laigani haina thamkhibani Bengal gi mikhal amasum gram panchayat ki mikhal pangthokiba matamna mi kayabu laisat asina soon ki amasum sian khibadu ningsinggadabani haina sumakna makhatana thamki Maraksida leba asida Omicron gi case hengalakpaga loinana ngase Ministry of Home Affairs na state singda COVID-19 na thengna ba state singna lakholiba thabakta ohoba lehendana ba amasum hena kanwa thabak lokhot hanna ba khangan gi Union Home Secretary Ajay Balana state amadi Union Territory singda thakiba section warol da laisat asi lakshinana bagidama state amadi Union Territory singna miyam punba thingba mafam gi oina athingba thamba amasum atai darkar roiba thabak sing tangai fadana lakhotna bahaki state singna laisat asi lakshinana bagidama test tawba track tawba layengba vaccination tawba amasung COVID tagi ngakpham thokpa niyam sing miyamna ngakhanana ba thabak asi mapung fana phangadabani hainasu Union Home Secretary makhatana su khanganki atopa pawmanamo abon mai mihat sapsaba moral piba ngamdabadagi accuse ani bail thatokre NIA National Investigation Agency na matik saba material court piba ngamdabadagi accuse ani ngasi special judge NIA gi kona lupa lakh amagi bond bail thatokre Say sigi September kungani tu atuan abon mai mihata siena bani haven nupani gi matakta NIA na makhoibu makhata na judicial custody ta thamnawagi matik saba material puthopung ngamdabadigi ngasi special court sina lupa lakh amamam gi PR bonda BLP khibani ponhanlung pamai Elise Paul Sainifugotre apokpagi langai pamai konthaujum maning tribal colony amasum Lanchapao Bosco Gonmai say Nifugani Pan Apokigiming Lakidraba Gaikang Sipau Gonmai Lango Laimana Anina Code Ashida Tarakiba bail application adu ko na December kungamati forward reserve tawduna thamnakibani ngasi ko na accuse ki council amasum NIA gi SPP
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वरोल कुपन तारब मखोई अनीबु बेल थादोखिबनी मखोई अनी अथोन अबोन ममिहात के मरी लेना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की टीम अमन मसा मसागी युमदगी फाखिबनी केस अदुबु एनआईए न थिजिननबगिदमक्ता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न थोकपा ऑर्डर मगी मतुंगिना केस असी एनआईए न थिजिनबा हरखिबनी ngasi sathakhiba hearing aduda court na house case asigi investigation asi yamna nganba matam oiri house power investigating agency na accuse ani asiga athon abon maibu phaba masum hatpaga mari leinaba khudam sangdam amata puthokpa ngamdre masigi mathakta case asigi witnessing gi statement lawbadasu thaudo aduga makhoi gi mari leinabagi wafum amata yaudri accuse masana NNC Naga National Council Jelanong Region Lupa Lising Hundra Transport of Kihavidi Masana Yazaki House Powada NIA na Sale Transport of Baduga Atwan Abonoi Pabamasum Hatkiba Tauduka Kariguma Mari Amata Sakapangamdri Hana Motpiki Court Namako any Matu Tabamatam investigating agency Amazon Court Lakadabani Equisna prosecution witnessing you vocal Honganaba Honaruidabani Amadi Court Ki Ayaba Yaudan State Asitatok Satpayaro Hensu Kangali Makasa Tarakpoina to Papa Mana party gi ticket Lautoko Latri Esada National leaders in the Kupnatan Rabamatung Matam Sana party Asigoina Kendra Sing the Kanakanabo Mireb Oigani Haibigi ticket Lautokani Hausiko in the party Sigi ticket Lautopolati Haina BJP Manipur Pradeski President Esada Divina Fongokre Wapamasingasi Agimung BJP Gimung campaign Gisarum Oina BJP Gi State Secretary Soiriba Langthabal Kendra BJP Gi Mireb Oinavasem Sadiba Pukrambam Sumorjit Ki Lilong Sajing Pukri Asobu Mapala Leba Mahaki Yumda Piral Sinkatpagi Thoramda Air Sarda Divina Fondokibani Mana Makatana High State Sida Paliba Government Sina Paikatpa Scheme Sing BJP Nasu Angamba Taudang Lodana Miam da Fangandana Lakli Party Asina Miam Gitauri Tapak Thoram Sing Miam Nakangbio Hauziki Matamasi Tonga Yamna Sandui Ngarang Party Gi Ticket Lauk Thokle Haina List Amatok Libasi Karam Haina Tok Libano Haibasi Kanathikali National leaders in the Kupnatan Rabamatung Matam Sana party Sigioina, Kendra Sing the Kanakanabo Mireb Oiragani Haibigi ticket Lautokani, Hausiko in a D party ticket Lautopa Late Hens Paush and Fondorakli. Makasa Tarapoina Topa Paukrana, Prime Minister Zanawarigi Ahan Basayoli Impala Lakadori, Prime Minister Lakwiki is the son of a heritage park Sidokre. Taraganito Shubha Manipur Legislative Assembly Mikal Lautokringi Maunana, Prime Minister Narendra Modi Laklipa Janawari Thagi Ahan Basayoli Impal Lakadori, Levasigi Prime Minister Narendra Modi Impal Kongsata Pangtokadaba, Civic Reception Gi Stays Hanana Bahoki Basaikia, Hapta Kangjibunda, Tamnakiba Heritage Park Lengana, Sido and Crack. Hairiba Heritage Park asi Mamangi Congress lenga matamda sarambani amasum miyamda stage asigi puwari amasum yumsalon sing khangananabagi pandamda nahalmakai Heritage Park oina lauthoklaga thamlakhibani pauksi asina phangba paun hai taraganithoi suba Manipur Legislative Assembly gi mikhal gi matam January ahanba sayolda lauthoklaba yai haina panaringai marakta mikhal asiga mari leinana Prime Minister Narendra Modi Imphala lakadoribani Adominama Maki Kongset Asigi Sapsapa Matam Leblakibadi Letri Amarumda Say Kudingi Pangtopa Manipur Sangai Festival Gamari Lenana Lupa Lakya Tadragi Impal Iski Kunung Mamangda Leva Hata Kangzibunda Sembat Kiba Heritage Park Nasi Pumsi Sidokre Hadi Paushin Hai Hata Kangzibungi Awang Thangmo Sarukta Sagat Kiba Heritage Park Ado Nasinung to Loina Sidokibani Manipur Sangai Festival Gamari Lenana Sagat Kiba Heritage Park Sidokibasi Prime Minister Narendra Modi Lakadori Basigi Mapung Moiba Thoram Pangtokadoriba Adugi Yanglagani Manipur Lengaki Chief Secretary na share Loduna Department Kagi official sing yauna Pangtopa Mipamana Haidi Heritage Park as Shamganaba Warep Lauraba Matunda Sidokibani Suhadi Prime Minister Narendra Modi Kongsat Sigamari Lenana Miam Tinba Mipamama Hata Kangzibunda Pangtoknaba Siem Sari Mamang Prime Minister na Lakiba Matam the stage asi Mamai Awang Olaga Sakibaduda Miam Nung Sadamai Onchilaga Pambada Kudong Sadabakya Tokibadu Yenglaga Handaki Kongsat Asida stage Adu Hata Kangzibungi Awang Tangmo Sarukta Mamai Maka Olaga Sanaba Lebna Kibane Suhadi
Manipur lengana sahi gi sangai festival lakpu matamda lamdam asida khundaminariba furup kangup kya gi maramda miyamda khangananabagi pandamda lupa lakh kya thadaduna hairiba heritage park asi samgatkibani hairiba heritage park asi samgatpa matamda matam gi oina lupa lakh taraga nithudigi kun fawba thadaduna semgatlaga mapalamgi lamkoibasing amasung lamdam asigi miyamda furup singbu saktaklibani hiram asigi matangna lamdam asigi masak naiba academician amana pauksi asida hai Laingang senyam thadaduna sagatliba heritage park asi sangai festival loiraba matungda sizinadana narak mongsong oina thambagi mota masi ningthina sengotpirabadi lamdam asida khundariba furupsingi maramda thijin humjinba pamjabana hasing amasung mahairoisingda kanagadauba adu loina sidokiba si lebak thibini ngasi heritage park Sidokibasi Prime Minister ki khongset ki yenglaga lakthok poirabadi maduna hena lebak thiningai oi asuk mamal yam khraba miyam da kana ba piba yaraba mafam asibu semgatuna luna na thambagi mota nomokha ki Prime Minister ki khongset ta kari suk mamal leitabagumna khanba si lebak thibani masina lamdam asigi miyam gi sel aremada manghanbaga manai so haiki heritage park asi sokwan ningde Hairiba park asi ningthina semgatlabadi lamdam asigi mamal yamlaba resource ama oiba yaraba mafam asi semgatpagi mahutta manganana honabasi towaningbagi apamba magna phongdokhi hain spaw sna makhatana pali makhasa tharapoina mayamda paw tentak na pijage omicron gi map ta manipur yaure contact tracing de imungi mi ahum RT-PCR da positive so oi hairi manipur da mapale bakti halakiba international travelers singi maraktagi Tanzania dagi halaklaba matungda RT-PCR positive oikiba miyedu Omicron variant oirakibaga loinana Omicron sandokpa state singi map ta Manipur yaure sahi nauriba angang ani yauna maki imung manungi miye ahumsu RT-PCR positive oibadigi RD wing da isolation tawduna thamkhre haina supali Positive oiriba miyoy sing sigi imung manungi miyoy sing makhatana December kungani thoida contract tracing tawda sahi humpugo humdogi ahal ama sahi taraga marigi nupi masa ama amasum sahi taragi nupa masa ama puna miye ahum RT-PCR positive oiraki makhoigi RT-PCR positive oibagi report adu December kunga marida fangkhibani miye ahumak numit aduda mayumdagi lakhalaga RD wing da isolation tawduna thamli makhoigi sample adu whole genome sequencing tawnabagi dama ngasi IVSD da hangdukliba insagok sequencing facility da thakra soharia maramda state sida ahanba Omicron variant positive oirakiba aduga mari leinana Director Health Service Dr. K. Rajona Paumising hai miye edu December taraga nithuda Tanzania dagi Kolkata da thunglaraba matungda Kolkata dagi Imphal da Indigo flight 6E 6014 December taraga humdoi da thunglakibani maki Omicron positive oibigi report adu ngasi fangkibani haina supausna phongdorakli Makasa tharakpoina to papaw mana editors guild na condemn tawkhre social media platform singda state asidagi media bu lan uhona na bo hona ba thawong editor guilds Manipur ECM na akan mamong na condemn tawkhre ECM gi general secretary na thadorak pastorol aman hai tha asida khairok ta thokiba thawdo amada mahiroi ama sikiba dugi matangda tom tv na tawkiba report adu laukthok miyai khrana atamnana thagalaki Hairok Mandal gi BJP YM gi Facebook ta thagat pa image adu amuk edit tawthok Tom TV gi mingsa thian badanatana hanana umkhatna duna lairiba lamdam adugi miyam singi marakta samamna hanba thonabagi masa ohele image adu hojikti Facebook tagi laukthokrabasu social media platform kya da viral oiduna lairi image adu Tom TV gi December 19 gi footage tagi laukthokpani Tom TV Authority na Manipur Police ki cybercrime gi SP da ayi bisirol pisinkre cybercrime unit na hiramasida yamna thuna thapak lokhatuna mara lairaba singbu matungda amuk tawdana ba sairak piba ECM na pami Manipur gi media bu atamna na miyai khrana target tawba si handaki asina ahan manate mamangda su loisindaba case kya cybercrime da lairi hiramasida Manipur Police ki Director General na akhanaba miyeng sangbinaba EGM gi maikedi appeal tawri media gi masak singbu lana sijinraga aranma paw sandokpa masum miyam gi marakta lana launa hanana bo hotna ba thawong lepina ba lamdam sigi miyamda EGM na makhatana su appeal tawrakli atopa pawmana nongmai ga kona na fare Manipur Police ki Special Commando team na ngasi ayuk pung nipalom tabada Imphal gi Sega Road Thauda Babok Laikai digi miyama nongmai ga kona na fare
पुलिस की पाउन हाई नोंमै के कोनन फारब मियोदुगी ममिंग मैक्राम सनातोंबा एलिस सना मैत्राम सही निफुगनिथु अपोप लेखिद्रब इपोपिस कौई सेगारोड तखेलम लेकाइदगिनी मंगोंदगी नोंमै मसा पिस्तोल अमा फंगले पाउसिन हाई सेगारोड तो खुलाई पाइब मियो अमा लैरे हाइबा कक्नबा पाउ मंगसे अयुक पुंग निपान रोम ताब मतमना फंगबदगी खुदक्ता स्पेशल कमांडोगी OCL विवेकानंदन लुसिंग टीमना मफमदर संगसिंदन सेगारोड थौदा बबुक लेकाइगी संगाई एक्सप्रेस की लंबीदा फ्रिकिंग चेकिंग सथाबदा मैक्राम सनातोंबा एलिस सना मैक्राम हाइरिबा मियोयसी क्वा कैथल बाजार तमना लाकबदा खामलगा चेक तौबदा नोंमै योरम थेंगनबदगी फाखि मापुवांग पोंगसथबदा हंदक लाखदरिबा जनरल इलेक्शन असिदा मसा गाकथोकचनब नोंमै अदु साइतुदगी लेन कौबा मियोय अमदगी लुपा लिसिंग हुमफुदा लैबनी हाइबा खंगमंगमले फारबा मियोयदुगी मथकता लीगल गे एक्शन लखनब इम्फाल पुलिस स्टेशन सिनखरे हाइना सुपली अमरोमदना लैसाबी अमा सिंगनिंग ओइबा मौंग थौरी यालगा सिरमले हौखिबा थासगी कुनगनिथोगी नुमिदांग पुंग निपान मखाइरोम ताबदा युमदगी थोखिबदगी थीबा खंगदन लैरखिबा सही कुल्लोमगी लैसाबी अमा सिंगनिंग ओइबा मौंगदा थौरी यालगा सिरगा लेरमले प्रेसना फंगबा पाउदा थौरी यालगा सिरमलबा लैसाबीदुगी ममिंग कोरिमयुम नरगिस सही कुन अपोकपा कोरिमयुम अहमद अली कवी लिलोंग हौरैबी मखालेकाय सलाम मनुंगदगिनी माग लिलोंग पुलिस स्टेशन कोनबा हौरैबी मखालेकाय कोनजिनगी थमाल एकाडमी इंग्लिश स्कूल मनाकी इम्फाल तोरेल तोरबानगी मोंगसोंग अमदा हौबा उ पंबी अमदा सिंगनिंगा ओइबा मोंगदा थौरी यालगा सिरगा लेरमबा ngasi ayuk pung mapun makhairom taba matamda laikai miyamna thengnarakibani maagna thori yalaga leiramliba torelgi sap ngamba torbanda hobo u pambi amagi makhongda ngaksamda yenaba maflarna ngaksamda kiraga masaduna lebakta nga tharaga angamba torbana duda yan tharaga leirambani thaudo adugi pau phangmadagi thawal district police ki ASP Jogesandra Hobijam masamak laktuna Lilong police station gi team galonana laklaga mafamdu yengsinbaga loinana ngak senduna thamlaga makhatana yengsinana forensic laboratory da pau pikhi tungna forensic laboratory ki team laktuna kopnu yengsilaba matungna asi baksang ado Lilong police station gi team na lakholaga postmortem gi damak jenims ki mokta thamgra sohari thaudo si matangna leikidraba Nargis ki apokpa कोरिमयुम अहमद अली न फोंदोरपदा नरगिस हौरैबी कॉलेज दा हंदकता TDC की तरुक सुपर सेमिस्टर की फाइनल एग्जाम थाबग लोइनना एग्जाम की फल लाउथोकप गाइदुना लैबनी मार्क मसिन मनाव तरेट की नुपी मरी नुपा अहुम की मनुंगदा नुपी दा अतोनबिनी मार्क लाइरिक ता थवाई यावजबी इंग तपसबनी मार्क की पेट की फोन अमा पाई ममांग था अक्टोबर 19 दा मोबाइल फोन नंबर 8218 973193 असिदगी माकी ममिंगदा मसीगी फोनदा अकनबा कन्फर्म यावना मेसेज तरुक थरखी मतमदुदगी हौना फोन नंबर अदु थिगतपदा फोन नंबर अदु सेव तौबदा मिये अमगी फोटो थोकपदगी मिये अदु थिगतपदा सुचांगपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा फबाक्साउदगी सेसम हाफिज अपोकपा मोहम्मद अब्दुल कौब मिये अमा ओइरमदगी माकपु लिलोंग पुलिस स्टेशन फगतखी फारबा मिये अदु वांगपोंग सथबदा माकी फोन नंबर अदु पाइदी फोटो अदु कनागुमा मिये अमना हापसिनबो ओइरमगनी हाइबदगी मिये अदु थादोखी तुंगदा लैखिद्रबी नरगिसना युमदगी थोक्त्रिङै थासिगी कुनगनिथोगी नुमिदांगना माकी फोन हानगिना फोन नंबर अदुना मेसेज अमा थरखी अदुबु मागना कक्थखिबदगी करी हाइबनो हाइबदुदि खंगौदरे मदुगी मतुंग माकी माबुंगी मोबाइल फोन मिस कॉल अमा लैरमी फोन नंबर अदुगी मरी मखोंग थिगनब साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पीबदगी थिगलगा लेरकपनी अदुबु क्रिसमस अमदि नुमाइजिंगी सुटी लैखिबदगी फोन नंबर अदुगी मरी मखोंग ngasi khangani haiduru ngairaga leinabani ma hawkiba thasigi kungani thogi numidang pung nipan makhairom taba matamda yumdagi thokibadigi thiba khangdabadigi mathang numit December 19 da Lilong police station na missing report ama complaint tokhi madugi matung ma thawri yalaga leiramba ngase yuk thengnarakibani ma ki misi si singningai oi kanagumba amana hat poigani ma ki misi si ki matangda lenga ki mari leinaba department na thigat piduna athuba matamda sienaba sing puthoktu matik saba serak pibiu haina ma na makhata na phungdoki amaromda thaudo sigi mari leinana haureibi makhale kaida leiba idiga lampakta
ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯕ꯭ꯔꯨꯇꯦꯜ ꯀꯤꯂꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯅꯔꯒꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ JAC ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯜꯂꯤꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯃꯤꯌꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯠꯄꯁꯤꯡ ꯄꯨꯡ 94ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯤꯌꯥꯠꯄ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯠꯄ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ JACꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯒꯦ ASTDCMꯒꯤ ꯄꯨꯡ 19ꯒꯤ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ASTDCMꯅ ꯃꯤꯇꯩꯕꯨ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯆꯜꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯊꯥꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 19ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 6 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯡꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯇꯥꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ COVID-19ꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯡꯁꯤꯟꯍꯟꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯇꯥꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯈꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯜꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯀꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯦꯡꯖꯣꯏ ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯧꯅꯔꯦ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯈꯦꯡꯖꯣꯏ ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯪꯖꯣꯡꯗꯒꯤ ꯒꯝꯐꯥꯖꯣꯜ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯗꯛ ꯌꯣꯖꯅꯥ PMJSYꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯀꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯧꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 22ꯗ ꯁꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯝ ꯅꯤꯂꯀꯥꯟꯇ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 5 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯐ-ꯐꯠꯇ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛ ꯄꯨꯝꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ JACꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯅ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯃꯤꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 23ꯗꯒꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 8ꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3 ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 8 ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯂꯩꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯀꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯨꯄꯥ 10,000 ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯋꯥꯔꯗ MPCCꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯂꯧꯔꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯕ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 15ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 5 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯟ ꯔꯤꯐꯟꯗꯦꯕꯜ ꯀꯦꯁ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 50,000ꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯄꯤꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MPCCꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ S ꯖꯤꯇꯦꯟꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯅ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ MI ꯈꯥꯟꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯑꯄꯅꯥ ꯗꯜ ꯁꯣꯅꯦꯂꯥꯜꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯅꯥ ꯗꯜ ꯑꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MI ꯈꯥꯟꯅ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯈꯨꯟꯖꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯍꯪꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 9:45 ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯄꯅꯥ ꯗꯜ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ MI ꯈꯥꯟꯅ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯈꯨꯟꯖꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 40 ꯁꯨꯔꯕ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯅꯤꯄꯥꯃꯆꯥ ꯀꯧꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯍꯪꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ MI ꯈꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯀꯔ 30 ꯔꯣꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯍꯪꯕ ꯆꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ MI ꯈꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯄꯥꯃꯆꯥ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯑꯅꯥꯕꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯤꯄꯥꯃꯆꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯔꯥꯎꯟ 15 ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯍꯧꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ MI ꯈꯥꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯀꯔꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯍꯪꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯒꯥꯔꯤ 3 ꯃꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯅꯪꯈꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯅ ꯄꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯑꯣꯜꯂꯕ ꯖꯤꯞꯁꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ MN05A58
64 की ड्राइवर अमसुंग वर्कर अमा असु अपन खरदि नंखि अदुबु का हेना खुदोंग थिनिंगै ओइदि हाइदि पनमा याबदि एमआई खान की युमदा हौखिबा डिसेंबर 3 ता सकंगदबसिंगना शक्ति लेरबा बोम अमा थमलमखिबसु लैरिबनि मणिपुर पुलिस की डीजीपी अमसुंग एसपी इम्फाल ईस्ट अइब वाकत चिरोल पिसिंग्रबसु हाउजु फावद पुलिस न करिगुमे एक्शन अमत लखतपिदना लैरि कैरग हना सकंगदबसिंगना एमआई खान बु हानबु होनरगलबा सि फावदा सरकारना हाउजु फावद माकी सिक्युरिटी पिबिदुना ngak sienaba thabak paikhalaktababu penaba masum yaningdaba fongdoktuna ain gi mateng lawduna akanba khongthang paikhalagani hairi henasu pawsinasu fongdorakli loisilakpoina tenma pawman afaspa laukthonaba propose tawgadori Manipur lengakta BJP na mapang oina satminariba NPP NPF yauna tongan ba party singna Manipur dig afaspa laukthonaba demand tawnaragliba si yenglaga BJP na lusingbu state lengakna Manipur gi mafam pumudig afaspa laukthonaba center da propose tawraba yari Manipur government ki makok thongba official amana wafam asi fongdokladuna mahakna hai ngamasi matang na nomani ni gi manung da cabinet mi pam da Manipur gi mafam pumudig afaspa laukthona ba center da taksina na ba warep lawgani hari cabinet mi pam da na warep lawdringai mangoina na ma na makok thongba security gi official singi mi pam pangdoktuna afaspa laukthokla matung state asida kadi fibam lakpa yabagi haibna singba khanagani hainasu official aduna makhatarakli Manipurda lan haubigi irang kan khalakpadagi Union Home Ministry na Manipur lengakta khanaraba matung 1980 gi September 8 gi manungda apaspa thambahukibani panma yabadi Nagaland gi apaspa lathoknabagi matangda yengsinanaba Union Home Minister Amit Shah na panel amamam semagalunana numit nifuga mangani gi manungda lengakta report lan khalaknaba khangan khrabani hence paw sin makhatana su fongdorakli Hauzi ko ina di miyang pawak sa matang sa lusinjarage masum patok sa kibida soy kibalan kiba kaya yaw sa miyang nangakpi gani masum matam gyo ba maruiwi pawak sing su lepta na miyang da update pizara ki gaya na su sa nel sa gimay kaya digi su miyang na tamzari and thank you.